2023 ni Chongwari ni Engkharik Saklaimani Yagulo Tipramo Thapodoni Engai Batainai Rok Kereng Thayono Keklai Engkha Aboni Bagai Kereng Thayo Bijoy Mission Khlaijak Mahai Tinibo 11 Mandai ni Bising Khobjak Rason Tai Amsayo Bijoy Mission Khlaijaka O Bijoy Mission Khlaithaniwo Podolni Amtani Kebangma Adongte Adong Jugrok Hai Manjak Khagya Rồi, thì ini kalau saya pengkolaja, kami sini mandai kalau mereka kerja sampai di putih kalau berbagai, kalau berbagai sini itu tak sih kami di sini orang belakang pengkolaja. Lukurangna tong kesang tong nambagai tamu kusara musuh. Kami apa nu kesana musuh hanya itu sahaja jangan mungsang ya tekai, jauh tu mana hamzak mung tekai tu mung. Tongkotang tonga bagai angkut tonga kobo. Jadi ini nong ni program hoja ba Bijoy Mission na regai. Lukurangna tamu kesana musuh. Song lukurangna apa nu kesana musuh? Song jodoh na bubakan ni yak tekai jodoh tanjang ni. Song sini doa song haftangan bagai jodoh song tanjang bagai. Song sini orang Arsinogor di sini hoja song Bijoy Mission kau leka. Bapa division na regai tine omta hake Bijoy Utsav khajaka. Sengkene soro Arsinogor bisi na kaisano tu ina seng orang tini Bijoy Mission khajaga. Jadi sini mu? Ang sini mukai ang Arsinogor bisi ni advisor committee ni kholosa arong. Jeta 11 mandai ni bisingo tini noro hoja ba Bijoy Utsav khajaka. Obok no regai lukurangna tamu kesana musuh. Mandai blog pakai orang itu tini Bijoy Utsav khajaka joto parawan joto no parani joto rason kai area ni Arsinogor full area ni joto no phaibe yo kereng jaga wo khna to ko laimani ro ko bang laimani ro phaipa no chine ro obni bising khano santo khai ne khino senta bu ti Bijoy Utsav khai to go apre belekhen tong thogo joto no kha thansa kani ora tini Bijoy Utsav khai to mayo amni bagai belekhen hambai lukurong no ke bor ko khonya joto no masala yen tong thogo gan no sabai tong mai tini hambai